ngasi December ki tang tara ka mathoi ing solising ni tara taret poinu gi kun gani pani panba ningthokaba numit asigi marui ba pauda inner line permit bill gi damak consultative amasung drafting committee semlagani haina nongthoma birena phongdokre mifam thinglakli basi apik po wakhal ni haina gai khangam na phongdokre aki balaitana amuktang oirabasu apaspa lautu haina phongdokre nupi landa thongna phakibi ma singi mapamda korkomna yawalgi kai khomnaba ulagli Manipur da inner line permit system chanhananwagi da mak state asigi kanglo khodimaki mehu sing yawba consultative committee amasung legal expert yawba drafting committee ama semlagani masigi da government athuba matamda media gi kuthangna notification thoklagani haina Manipur gi chief minister nongthoma birena phongdokre chief minister gi official banglo da pangthokiba chingi luching basingi numit kamari lena na pawmi sing da wangang moda cm birena wafam asi ngarang phongdokibi birena haiki Manipur da matam kaya gi mamang da gi yellow mi simu kanna bagi da mukta ihau kya hongduno lagli masi government na su yamna hakchina lobaga loina na isu asi loisena na bagi thabak kana paikhali mahang na hai masi da chana ga doriba ek asi pothok ga doriba bill asi lamda masi da leijariba kanglo khodimang na yabadi oiba tabani maramaduna bill asi pothokna na bagi da makta consultative committee amadi drafting committee ani semagi mathau tai consultative committee asida Manipur da leriba kanglo khodimang ki mihut yawgadabani loinana hanadagi semna leriba draft bill asida semdok semjin amadi haptok hapsin gi damakta su drafting committee ama semgani masida constitutional expert amasung legal expert sing yahon bagi tangai fatabale masigi damakta yawgadaba member sing adu government media ki khothang da thoba matamda notification thoklaga baran tawgani Assam da mitop khandok bagi thabak horok amasung India amasung Myanmar ga tainaba border area da mitop sing sangsilakpa thingnana bagi damakta hauji government asina section thorang lokhale Jiribamgi Assam ga tainaba mafam singda barak turel da ain kaina mioi kya changlaba thingnana bagi damak turel asida niyam kaina saba wagi thong amadi ugi thong sing police na khajin duna sido hankre bero betra da hana leiramba forest office da security personnel sing thamkre Myanmar ga tainaba kotha da su IRB post ama thamnana ba thorang tauri Myanmar ga tainari ba behang da police outpost ama mahak masa chalaga urep oyung tamnana ba thorang tauri jesami khunja sing na su mafam aduda welcome gate amasung check post na chingba hangbina na bhairak pa leire haina social minister makha thana phongdoki mahan hai Manipur da leiriba mipung khudimak white color job piba haiba city government ngamgadaba nati maramaduna mana haijaba sinpham singda pungning thogutuna masana masabu thog pijana na bagi thorang government yam kana paikhali chingi miyam go unaba numitta chingi mi kaya mahi marong kaya paksana tharaga madugi yonpham leitabagi khudong chaba kaya ama mayok na ba thingnari maramaduna makoina potholiba mahi marong sing asi leina na ba department sing na leisin na bagi damakta wa haikre loinana chu marang kaina tharaga yonpham leite haina wakalakpa lagliba chingmi kangbu amada Manipur State Cooperative Bank ki kuthangda chu mahi somna na ba mechin leina na bagi damakta loan oina pina na ba bank ki mi singda instruction pikre haina birena phongdoki framework agreement ki matangda central government amasung NACN IM ani gi marakta sovereignty sharing gi wafam yaure haibanate unofficial oina madugumba wafam yamdrabada oiramgadra haibagi wafamni lalholup asigi demand oina wafam adu lei hargasu India government ki maikeda wafam adu handokre hairi masima confirm oibadi nate maram asina oiraga say na baleidi haiba asu nate haina chemission na sengtoki mifam thinglakli basi apik wakal ni haina siriga khangam na phongdokre NSN IM amasung India government ani na haukiba ingsong lising ani tara mangage August 3 da tawnokiba framework agreement aduda Manipur ge interest sokpa yaba wafam yawba yaroi loinana agreement aduda yanari wafam sing phongdo haiduna Manipur Congress ki Pradesh Congress Committee na Kendra Khodimakto Wakhan Mifam Chathaduna ngarang hangang Kendra gen hangang Block Congress Committee ki Sombok District Congress Committee na sinduna pangthokani haina tawbuda kanaguma khara lalaga hangang Kendra da Congress ki asugumba wakat mifam pangthokpa yaroi haina athingba thamjalakpasi yamna laibak thiba tawdong amadi apik rajniti wakhaloni haina deputy CM oramba MLA ga khangam na phongdokre hangang Kendra gi oina framework agreement ki matang da Congress na laifam kuno sobam lampak to wakat mifam pangthok na basem saringa mi khara lalaga mafam adu da mifam pangthok pa yaroi haina athingba thambadagi Manipur Pradesh Congress Committee ki member amo oriba hangang mayai lekai da leiba P Sharat Chandra gi yumda wakat mifam adu pangthoki wakat mifam adu da saruga akiba hana ge deputy chief minister su oramba Congress ki senior leader
MLA Gaikangamna Haiki. NSN IM amasung India government ani gi marakta taunariba framework agreement ki matangda Manipur gi open interest sokpa wafam sing yawba yaroi masida kari yawriba gi habadu phongdo haina Congress na sangchiliba khongjang asi Congress khakta gi khudong chabal long nanaba pangthokpu nate. Issue asi yamna sensitive oiba Manipur miyam gi oiba issue amani maram maduna masida dola doli khaidena BJP orabasu khongjang asi da yauksan gadabani maduna hena lebak macha tabasu oigani madudi natadana democratic oiba wakat mipam ama pangthokna bohonabada athingba piba haisi haiba si BJP na naga gi issue si makoina pamlibadu pungning thogatpani haina lowroidabagi maram leite loinana Manipur asi thugaiba pamani haina su logani BJP ki wakar singna singbu insinduna asiguma mifam ama pangthokna bohonabada ayetpa piba haibasi democracy gi wahanthok leitaba freedom of expression adugi hak adu matpani maram asina tungi lambi leitre haibadu takchare kariguma framework agreement asina maram oraga state asida sokpa interest yawrum labadi maduda yum phawba changba yaroi doribani loinana miyam gi ihou lak labadi maduda su kanana su thingba ngamloi maduna masi khangna thabak toba chungani detectorship ki maung da sasan dawa masung mahak ki mayok to wangang bami leiba yaroi haragadi madudugi hena pikpa wakhal chenba leitre haina gai khangamna phongdoki mahna framework agreement asida kari yauriba gi leibak asigi praja amoina khangba yabagi hak lei yana cherol asi aronba oifam thokte Congress na state asida government paring matamda Congress ti kaidorga lei haina hangli wafam adu khangdadana hangbani haina lawi masida thoidona Congress na sawba leite maramdi hauzik leiriba government asida leiriba minister asing asisu anobo ngakto oibana khangdadana nganglibani haina lawi Manipur gi apunmagi saktam da singnarakpa amata yaroi haina Congress ko oipa phire adu matam madudagi lauraga lakibani madumaktana NSN IM gi luchingma muibabu Manipur changhandaduna matam madugi center da leiba Congress ki government na haijarak labasu matam madugi state ki Congress government na yakhidi athingba piduna Congress na state asigi damakta mating thokna thabak tawki aduga hauzik leiba BJP gi government asina center gi luchingba singna hayu haiba wa heitu tamak tenawa marol longna nganglaga mapu harau hanaba thoksilni haina gai khangamna phongdoki pangthok ki wakat me famadu da saruga ki bahana gi chief minister Okram Ibobina haiki democracy satpalebaga sidai koi apamba amatanba haiba se democratic right lei hana Congress na state asida sasan pairing ei matamda media da government ki mayok te irakpa matamda media da onsinduna sawbugi wafam amata leikide aduga government ki asoiba aranba irakpa asina government ki mit nakong oiribani haina lawduna matam punamakta laki aduga government ki apaba wafam khara tamak ibiro u haina media da haiki basu lekide Congress na kendra khuding da paring naina framework matang da yana ba wafam phongdo u haina satharliba torom ase hangang kendra da athingba pi ba haibasu democracy gi wan thok leitana bahona bane NSN IM amasung India government ani gi marakta yana kiba yana chirol adu karisu yaude haina BJP na laujariba ase thajaba ngamlo NSN IM na blank paper da sign tawbada makhoina yaram gadobu manti makhoina pamba wafam khara di soidana agreement adu da yopam toi wakat mifam adu da saruga kiba MPCC gi member P Sarat Chandran haiki framework agreement ta mari leinana masida yauribo wafam sing phungdo haina rang pangthok libo wakat mifam adu da hana mamang da hangang kendra gi manung chana leiba kairang muslim da pangthok na nambagi damak mifam pangthokpam lampak adu da tem thorokpa horokpa matam da mi khara laklaga mafam adu da pangthokpa yaroi chief minister ki kendra da sigumba mifam pangthokpa se chief minister ki interest soi haina athingba pirakpadigi mafam adu hongdoklaga laifong khonok subam lampak ta pangthokna bo honaring da hojik chief minister oriba N Biren gi naknaba miyoi sing laklaga mafam adu da pangthokpa yaroi karigumba block congress committee na madugi thoning da pathok dok tholokpa matam da daita pogadabani haiba wafam thamlongki loinana mifam pangthokpa doriba mafam adu da lambi singda lambi thingjanba uwa phajinduna thambadagi mi kya mifam adu da yawba laklagasu changba ngamdabadagi penadaba amadi kaplawa ka phawwa hannaba yawki maram asina athengbada mifam adu hengang mayai lekaida oina pangthoknaba phirep lorga pangthokpani asigumba Manipur gi su oriba wafam asida rajniti gi wakolon pusilikpa athingba phiriba asina naga framework agreement asida hauzik leriba government asina pungning thogali haina lawi hauzik leriba chief minister na naga gi issue ase framework agreement ki matang asida hana government na pairamba Congress ta hangu haiba wafam pongthokiba ase leibak amagi chief minister ama oina ngangpham thokte maramdi mahak BJP oina polokiba mi nate matam sangna Congress ta leiduna minister oiduna leiramlaba misakni haina P Sarat Chandran na phongdoki wakan mifam adu da hana gi speaker TS Lokesor MLA KMK Chandra MLA Okram Henry hana gi MLA T Mangi Babu amadi atai Congress ki luchingba kya su yauki loinana ngasi amuk wangbal gi
कांग्रेस की ऑफिस दा मियाम की वकत मिफम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिगी मनुंग दा लेरिबा अरोनबा एजेंडा से करीनो मेक सिंग खंगलु हाइबो वाफंग मरी लेना ngasisu मियाम की ओइबो वकत मिफम हौजी हौजी वांगबलदा फमनी अकीब लेतना अमुक्तंग ओइरबसु अपस्पा लौथो हौजिक हौजिक बीजेपी ना लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सरकार असिना जनरल मिखल ममांग दा पार्टी असिगी मैनिफेस्टो दा अपस्पा लौथोकनी हाइकिबा अदुगी मतुंगिना अकीब अमत लेतना अपस्पा अमुक्तंग ओइरबसु लौथो हाइना अपुनब लूप की कोऑर्डिनेटर फुलेंद्रो कोनसम ना फोंदोक्रे ngarang malem sinba thongna pangthokna bugum lamdam asidu tongan tongan ba organization singna sillaga international rights day thorum pangthoki working committee of the apun balup nasu gm hall da hariba thorum asi pangthoki thorum aduda president member oina saruk yakiba apun balup ki coordinator folendro konsam na haiki malem sinba thongna ekhoi gi isa ki hak kanjana na bagi damak hariba thorum asi pangthoknari लमदम मसीददी ngasi फावबदा मालेमदा चटनद्रबा अफस्पा asi चटनदुना थमली एक असिगी मरुमदा नुपी कया इज्जत मांगन बिखरे नुपी कया इज्जत मांगहलब मतुंगदा हाथोक बिखरे फेक एनकाउंटर दा कया चथखरे मतम कुइनदगी एक असिगी मरुमदा सिक्योरिटी फोर्स ना तौनिंग बतौदुना लागले लोइनेना लमदम मसीदा चमजरबा मी कया हिंगबगी हक खांगु थक्ता मांगहंदुना लागले हाइरिबा एक असिना ब्रिटिशना इंडिया दा लोइलम संदोकननबगिदमक ऑर्डिनेंस ओइना सिजनरंबा अदुबु ब्रिटिशना इंडिया असि थादोकलमलम मतुंगदा ब्रिटिश की मतौ तमहौरगा इंडिया ना ऑर्डिनेंस असिबु एक तो ओंथोकलगा लमदम असिबु लोइलम लेंगाक अमगुमना सिजनरी यूएन की स्पेशल रापोर्टर अमा लाक्तुना हाइरिबा एक असिगी मतांगदा मियोइबगी हक मांगहल्ली हाइबगी मतांगदा हाइरमकिबा लेक्रबनी हंदक पांथोकिबा जनरल इलेक्शन दा पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइना हौजिक हौजिकसु सरकार पाइरिबा बीजेपी के पार्टी ना मखोइगी मैनिफेस्टो दा मखोइना भोट कारबदी आपसपा लोकथोकनी हाइकी अदुबु ngasiदी सरकार पाइरे करिगी लोकथोक्त्रिबनो असुक तमथिरबा एक असिबु करिगी लोकथोके खंद्रिबनो एक असि लोकथोक लोरगा सेंटर ना अमुक हन्ना थमजिलकनी हाइबगी सीएम ना फोंदोकिबो वाफम यानिंगदे मिकी थी अमा ओइबगी वाफमनी मिकी थी ओइद्रबदी अमुक्तंग ओइरबसु लोकथो हाना थमजिलकनी हाइना खनबगी मथौ तादे महांगना मखाताना हाई हंदक पांथोकिबा संगाई फेस्टिवल दा मपान की तोंगान तोंगान बा कंपनी सिंगी MOU याना खिबा अदुदा अपन मलुप ना कन ममोंग दा कनेम तवी सथखिबा MOU अदुदा लमदम मसिगी दमक खल्लगा चथखिबा नते लमदम मसिगी चौखटपा पुरकपगी मिंगदा लमदम मसिगी रिसोर्सिंग मिंगोंदा पिथोकिनबा मदे लमदम मसिबु कांगखोंग चाइनबा लमदम मा ओहिननबगी दमक चथखिबा MOU नि हाइना लवी ngarang pangthokiba thorom aduda mari leinana thorom adugi president member oina national awardee ibotombi khumana haiki lamdam asida chawkhat thorangi mawong da project ya sajilakli masina mahoksa gi leijaramba environment ta chauna akai ba pibada natana lamdam adugi mioi singbu kang khong chahena ba macha kamo hele ithai bires namaram oiraga kaibul lamjau national park asida chauna chaithing pire pumdi kayasu pumthakhiba yana leire kaibul lamjau da leiriba lamdam asigi state animal ओरिबा संगाई की खुदोंग थिनिंगाई ओइबगी फिबम हेंगलगले मसीदा सरकार सिना थुबदा मियेंग चंगफम थोई पांगथोकिबा थोरमदुदा चेंज एंड पीस बिल्डिंग एक्शन की डायरेक्टर RK बोबी चान अमसुंग अपन मलुक की कोऑर्डिनेटर जॉय चिंगा खमसु प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याके मरकथाना तेनबा ब्रेक अमतंग लौजरी बुजोबा कदोमनलो याम फिंगना तामो थबक कुचिनजिगा इचानुपा जे क्लास 10 कारपोजिदा बाबा कोचिंग सेंटर अमदंग बोर्डिंग सु लेबा थमगेना थीरिनि तामो ए थीरुरनु लेरमनी नुपा मचासिंग खक्तगी एक्सेल कोचिंग कम बोर्डिंग वांजिंग लमदिंग देने हेरा कदो पोकपी ग्राउंड लेडी दुगी ऑपोजिट ता मायोकनबदा एक बार अदुर चलो इबो अदुदी तामो मुइदु कमाई तौजानो एरा क्लास 10 की नुपा मचासिंग दिने सिदगी हेना फबक कोचिंग कम बोर्डिंग सेंटर दि फंगरो इबो चोबा बोर्ड के एग्जामिनर सिंग फावबु यावने एक्सपीरियंस लेग्रबो ओजा ngakta हेरा आइगे तोमदो आई थमुरेदना एक थमुबग तीसतगा मकोक ताखलक्तना बा तू ने प्रोतो ग्रबजानी बो तामो मुइदु फीनुंगदी कमाई तौजानो यामदे तांगदे रीजनेबल रेट नि रेगुलर क्लास रेगुलर मेडिकल चेकअप अते फैसिलिटी मयाम लोर सुन लेरबनी तौबदबु इबो चोबा सिटतिने कुंथ्रा खक्तनी को नंग जाउरोय कांटेक्ट तौबदी मोइन कांटेक्ट नंग हेत चलु रो कैनो सिबु कयम लापलमनो इसा हेत चलु रो कैनो इनंग नखलम सिबो नत्रगा कांटेक्ट तौगेरगा 9615640592 सिदा कांटेक्ट तौरो होय दमो अदो एक्सेल कोचिंग कम बोर्डिंग वांजिंग लमदिंग ऑपोजिट गुदोंग गुबी ग्राउंड होइने चलु रो ले गुदा चलो
ब्रेक की मतुंगदा मखा ताबा पाव पिजरी नुपी लान दा थौना फकिबी इमा सिंगी मफम दा कोरकोम ना यावल गी काय खोम ना बोलकली हरी नुपी लान नुमित डिसेंबर की तरानी थो इंग लिसिंग अनि तरा तरे लाकपदा लालोलुप असिगी अपन बलोप कोरकोम गी नुपी लान दा थौना फकिबी इमा सिंगी मफम दा यावल गी काय खोम ना बोलकली हरी आइना थिंग खरबा लालोलुप सिंगी अपन बलोप कोरकोम कोऑर्डिनेशन कमिटी की पब्लिसिटी कमिटी ना थोरकपा पाउजेल अमगी मखादा असुमनाहाय मणिपुर कांगलेपाक की पुवारी की कांगोम लरोइदबा थौदोक अमा ओरिबा नुपी लान नुमित की हुमद्रा का निपान सुबह मपोक कुमोन डिसेंबर तरानी थो इंग सोंग लिसिंग अनि तरा तरे लाकपदा कोरकोमना अदुंगै लेपाक खुनाई की चीरबा तानफम दा थौना फना सोंथोक्तुना चौबा थौदांग लोकी बे मा सिंग अदुगी मफमदा कोक नोना यावल की काय खोनो वचरी हरि मखोई की खुदुंग इंदुना ngasi लोइलम ओइरबा सोथरबा इरमदा मसिगी दमा खुदुंग तिबा वाना कया मायोकनदुना खुनाई असिबु कन्ननबा सोंथोरलिबा इमा की मफमदसु इमा सिंगी मफमदसु यावल की जयफा पाउजेल पिजरी हरि पाउजेल सिदा मखा ताना हाई नुपाना युमलिंग खुनाई नि हाइजरगसु मणिपुरी नुपी सिंगना कैदौ नुंगदसु पिदोना हिंगलक्ते खुनाई की अमसुंग इमुंगी कुपनोमदगी हौरगा सेमेलोन की अचौबा पोलुंग कया कोथोक्ता थांगतुना पुबदा नतना पोवारी की मुक्नबा सिंगनबगी कया की मायोक्ता सालान की मतमदा फावबा नुपागा चप मानाना मरोंग मायोंग यादुना मतिक मंगम उलक्खिबी मणिपुरी कंगलई नुपी सिंगी वारी सिंगबुलनी अयांग ले मपानथोइबगी लांगोन वारी दगी हौरगा लेमा लिंथोइ ngam अमसुंग चही तरेट खुंतालंगे अवालान मिसिंगी मायोक्ता थौना फना गुरिरा लांथेंग चथथुना लेबाकी निंगतंबा मुलक्खिबी मणिपुरी नुपी सिंगी थौना लमदम असिगी मियाम चौथोक्चबा ओइना फिदम ओइरी लोइलम संदोकपा ब्रिटिशना मखोइना तौनिंगबा सेमिंग लोइलम लेंगा की कांगलोना लमदम असिगी खुनाई असिबु खाइबोक तुगाइदुना तुहत नहेत पिरगा ओनिंगबा ओटपा थौसिल कया की मायोक्ता अदुंगै इंग लिसिंग अमगा चमापन सुपना मरी अमसुंग इंग लिसिंग अमगा चमापन कुंथ्रा मापनदा तांकक सिंगदा थौना फना सोंथोरक्तुना मायोंग याखिबी नुपी लान पथांग पुथांग नाइना सागोन अदुना लाख्रबा मणिपुर नुपी सिंगी मथौना मरिंगजेन अदुगी वारिनी लिंगलम चटकी तोरेइदा खा नोंपोक एशिया सिदा लमदम मसिगी कोइबा लेबाक सिंग सायोंग पांबोंग गानादुना चिरोल खारोल याउदबा मसागी हुमांगलक्तन हिंजबा मरुमदम लेंगाक जबा लेमाक अमगी खुनाई अमगी मतिक मंगम लेना सेंगलक्किबा मणिपुर कांगलेपाक की पुवारीने सिगुम्बा मिखा पोनबा लेतबा मतिंग लेबा मसागी मथौना मरिंगजेलतना मपुनसी मंगाल खंगने हिंगबा खुनाई की मपुन चिरोल अदुदा मिखा पोनबगी अपुनबा मियोट मिनेगी मायोक्ता मपांगल फना लेरबसु मपानगी यeknaba ब्रिटिश के लोइलम लेंगाक की मायोक्ता मतम मदुगी मासिंगना ख्वांगचेत की सी लाक्तुना कुतुम सिंगदुना मायोकनबा ngamkibani माइथीबसु पिकिबनी लेबाक की चिरबा तानफमदा निंगतम पुनसिरोलिगदमा मणिपुरी कंगलई नुपी सिंगी सिंगनबा ngami थौना चपचाना लौबा ngami हाइना चिरोल असिना मखादाना हाइरि पैसा तानगे हाइदुना एमएलए ओइरकपा नते साक्थुंग खुदिमक मियामदा सिनगनी हाइना रोबिंद्रोना फोंदोक्रे मियाम की मिहुत अमा ओइने एमएलए ओइरकलिबा असि लनाई की ओइबा पैसा ताननबा संथुम लेपसिननबा थोलकपा नते चही मंगादा लाकपा मियाम की चाक्थुंग अमसुंग एमएलए की ओइना फंगलिबा खुदिमक मयांग इम्फाल केंद्र की मियामदा लोइना सिनगनी हाइना केंद्र असिगी एमएलए के रोबिंद्रोना फोंदोक्रे ngarang mayang imphal kendra building and under construction workers union MLA gi miyeng makhada mayang imphal ani longwi community hall da pangthokkiba nongmagi oiba labor awareness program amasung tailoring 2017-18 gi training program hawdopagi thoram amada chief guest oina saruk yakibe MLA na haiki hauji kendra sida leriba miyamna national food security ek ki makhada mi amana thada cheng kilogram mari phangli तसेंगना हारिबा चेंग असि मी अमदा 1 की मतुंगिना किलोग्राम मंगा फंगफम थोकपनी अदुगुम कनागुम खरन चेंग किलोग्राम मंगा फंगदबदा एमएलए ना मियाम दगी चेंग किलो अममम हुराले हाइना संदोकलिबा सि लाइबक थिबनी मियाम दगी चेंग किलो अममत लगा आई नुंगाइगनी हाइबगी वाफम लेते महाक मसामा केंद्र सिगी मिहुत अमा ओइना मसागी ओइजबा पुनमक थादोकलगा पॉलिटिक्स ता खोंगदारक मिशंगनी केंद्र की मियाम की चकथुंग याउना महाक मसागी चकथुंग फावबा मियाम द सिनदुनो लागली असिगुम्बा अपिकपा वाखल द राजनीति तौरिबा कांगपुना वा ngang बलौबिगनु चेंग किलो अमा वान येलिबा सिगी मरम मियामना खंगनिंगलबदी पुन्ना थिगत मिनसी मदुदा चिंगनबा करिसु लेते अदुगा चही मंगा मपुंग फारकपा मतमदा एमएलए ना केंद्र असि करी तौख्रे मियामगी दमकता पिथरकपा चाक्थुंग अमसुंग एमएलए ना फंगवा चाक्थुंग करी तौख्रे हाइना सोइदना खंगलकनी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबाक असिदा तोलब तारब सिंगिदमक स्कीम कया पाइखलिबा सि केंद्र असिदा लेरिबा मियामदा सोइदना मदुगी खुदोंग चाबा फंगनबा महांगना अंगंबा थाक्तो होनदुना केंद्र असि याफनबा चौखनबा केंद्र म ओइनबा होनगनी ममांगदा लेरंबा केंद्र असिगी मिहुन लेबर कार्ड करिनो हाइबा फावो खंगलमदबा सि यामना लाइबक थिबनी सुजा नोमजरगे हिंगजरिबा मी सिंगदा लेबर कार्ड पाइहंदुना गवर्नमेंट पाइखलिबा स्कीम सिंगी खुदोंग चाबा सिंग असि मखोइना नारक गेलकपा मतमदा पीरिबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगनबा कोइ पुन्ना होनमिनसि हाइना के रोबिंद्रोना मखाताना फोंदोकी थरोमदुदा सरुग याकिबा मणिपुर गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर ई तोंबा
Manipur Building and Under Construction Worker Welfare Board की RO ओरिबा एल हिबोमचा BJP Mayang Imphal Mandan की President Irom Ravi Mayang Imphal Municipal Council की Chairperson A Radhamani अमसुंग अतै काउंसिलर क्यासु थौरम मदुदा सरुक याखी मपालम की पाउदा यूनाइटेड स्टेट्स ना समुद्र की लंबी थिंगलबदी लान लौथोकपनि हाइना लौगनि हाइना नॉर्थ कोरिया ना फोंदोखरे इकुई कुइदना नॉर्थ कोरिया ना बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च तौक्रब मतुंग यूनाइटेड स्टेट्स ना नॉर्थ कोरिया की मायोक्ता अनौब तेंबांग पीब तोपगी चेराक लौथोकपद समुद्र की लंबी थिंगजनबगी वाफम अमा यावरिबा असि मरी लेनना नॉर्थ कोरिया ना मदुगुम थबक अमा चथरकलबदी मदु लान लौथोकपनि हाइना लौगनि हाइना वार्निंग तौखरे यूनाइटेड स्टेट्स ना समुद्र की लंबी ब्लॉकेट तौरबदी मदु कैदोनुंग द खांगदुना लेरोय मरमदी मदु मथोंग होक्तबा मओंगदा मनिंग मखा तंबा लेबाक अमगी हक मतपनि हाइना लौगनि हाइना नॉर्थ कोरिया की स्टेट ना चलाइबा रोडोंग सिनमुन पाउचे की आर्टिकल अमदा फोंदोगली यूनाइटेड स्टेट्स ना अता अफोंग ना बमोंग द समुद्र द ब्लॉकेट तौदुना इंथना लेरिंगै मरम असिदा नॉर्थ कोरिया के सेमिलोन बु मरम चादना मेटपा अमदी हौकिबा चही तरामुक सिदा खोजिंग कयादा नॉर्थ कोरिया की मायोक्ता चथरक पॉलिटिकल अमसुंग सेमिलोन की चैथिंग पिननब खोंथांग थांजिलक हेंगलकलिबसिंग असिदा आर्टिकल दुद मै सेंग उतके इंथना लेरिंगै मतम असिदा लेबाक अमगी मायोक्ता इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौबा हाइबसि आइन यादब थबकनी मसी लंदाब मखल अमनी हाइना लौगनी अनौब तेंबांग पीरिबा तोकपगी चेराकसिंग लौखलकपा असिंग असि फावद ख्वाइदगी चावब मोंगदा US अमसुंग साउथ कोरियाना जॉइंट एयर ड्रिल पांगथोकपा कया अमा यामना फत्तब लानगी क्रिमिनल थोक्सल ngaktani masi laksin mangam loidaba tangkak amada puruknabagi damakta PG phina khetpagi langi tangkak amani haina article adu da mek sengna phongdogi समुद्र की लंबी थिंजन होनरे हाइबे इंगित खजिक तमक फंगबदा नॉर्थ कोरिया की माइकैगी खुदक अमसुंग मिनुंगसी करिगुम अमत उत्तब मोंगदा मसांगा थोकचननबगी दमक खोंथांगसिंग लोखलकनी हाइना आर्टिकल अदुदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की मफमदा वार्निंग तौकी निंगसिंग बियाबदि हौकिबा डिसेंबर 19 दा नॉर्थ कोरिया ना मखोगी ख्वाइदगी शक्ति लेबा अमसुंग US की मथम मफम पुनमक कपसिन बे यागनी हाइबा ICBM हवांग सोंग 35 सुबा चांगयेंग तौकी थौदोक उदुगी मतुंगदा यूनाइटेड स्टेट्स ना कम्युनिस्ट लेबाक असिगी मायोक्ता अनौब सैंक्शन क्या लौथोकी US स्टेट की डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ना फोंदोखिबदा अनौब तेंबांग पीबगी तोकपगी एक्शन सिंग अदु मनुंगदा नॉर्थ कोरिया दा मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट मपुंग फाना थिंजनबगा यौरकपे याय हैनसु वफम असिना मखाताना हाइरी तमै चाकपगी थौदोकसिंग असि चांग नाइना थोकप थौदोक अमा ओइरे हैना गवर्नरना फोंदोकरे अइ ngasa ओलकपना खमथेंगना चैथेंग पीबा हौरकली लामै चाकपगी थौदोकसिंग अनौबा नॉर्मेन ओरकली मरम असिना अमेरिका की नुंगचुपता लेबा कैलिफोर्निया स्टेटा थ्रेट असिगिदमक्ते हेना निंगथिना सेम साबा चंगे हैना कैलिफोर्निया की गवर्नर जेरी ब्राउन फोंदोकरे लॉस एंजल्स तगी अवांग नोंपोक्ता किलोमीटर 110 रोम चलगलेबा स्टेट असिगी बेंचुरा काउंटी द लामै चाकपगी थौदोकता अवाबा तारबा मिसिंग उनबा मतम ब्राउन ऑफ मसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा फोंदोकिबने ऑथोरिटी न फोंबा स्टैटिस्टिक्स अमगी मतुंग इना सांता बाबरा काउंटी की सैन डेगनो काउंटी फावबद लामै चाकपगी थौदोकता लम एकर लिसिंग अमगा 150 मथक्ता चाकरे अमसुंग स्ट्रक्चर चात्रेट का मौद्रा हमदोई तुमना चाकरे हैरी मौसा का मानदब मोंगदे यामना मपांगल लेबा अमसुंग लेप्तन हुंबा सांता अना नुंगसित अमसुंग क्रिसमस की मतम यूरोप फावबदा यामना साबा अमसुंग कंगबा सिना खा कैलिफोर्निया की लमसिंग द पाक्सन लामै चाकपगी मचाक अमोइरी हारिबा थौदोगसि सही खुदिंग की ओइना मतम मसिदे हे कैलिफोर्निया दा लामै चाकपगी थौदोक क्या थोली मसिदा मियोइ लिसिंग क्या की लेफम चाफम लेहंदब लाख क्या की लेफम लेहंदब अमदि मियोइ क्या की पुंसी मांगनबगी मचाक अमसोइरी हौजिक हौजिक हारिबा थौदोगसे कैलिफोर्निया की मफम सिंगदा सांगलबा चिंचांग सिंग मै ngaksangang na lamai sing asi leptana chakpa amadi mal chang kya mangba amadi mioi kya gi yum kai lehendaba tana khudong thiba kya marum tholi New York ta season asigi ahanba un taba hokre New York ta season sigi ahanba oina ngarang ayuk tagi un taba hokre masi hayeng ayuk phawbadi tagani haiba thajanari New York City da amadi khanung chupki कनेक्टिव मफम खरदा इंची अहुम दगिना तरुक फावबगी चांगदा थाना उनतागनी हाइरी लंबी यामना नानबा ओबो फंगदबा चांग यामना नेमलक मरमना मीसिंगना चथोक चसिनदसु यामना खुदोंग चाबा अवाफम ओइबगी वाफम थमलगली पब्लिक सेफ्टी की दमक न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट सिटी सिनबतुंगना स्ट्रेचर चात्रे थादोक्तना हाईवे दा थुम चाइबगी थबक चथकी अमसुंग बोरो मंगादा
plow lising amaga chani yankai su chaithoke hairi ahan bagi oina unda mafamda New York masa singna haraunaki lambi da unda bada un sing asi takthokna non bagi aseng marambi un sing asi gi mathakta thum chaisanba matamda lambi udraba mafam singda thum chaithokpasina maram orga lambi chathok chasinda miyamna khudong chana namagi damak thum hana chaithokpani hai Hauzik sanabagi pauda Manipur gi Ramanana silver ani yauna medal ahum lawrukle Indonesia Swimming Federation sinduna hokiba December 5 dagi 8 phauba Jakarta gi Aquatic Stadium asida pangthokiba Indonesia Open Aquatic Championship 2017 da India gi represent tawduna compete tawriba driver Kongbrai Lakpam Ramanan Sarmana silver medal ani amasung bronze medal ama punna medal ahum lawrakre hari Yankai Matoi Suba Mr. Manipur Pangthok Lagani All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Sinduna Yankai Matorok Suba Mr. Manipur 2017 December gi kun marida Asha Hall North AOC da Pangthok Lagani hari Contest asi mapung phana pangthok nabagi damak association gi Kumalampak ta leba office ta President Morang Them Deven Singh na preside tawduna organizing committee ama semkhre hari Dayanandana Mr. Manipur khambagi title lawkhre All Manipur Gymnasium Welfare Association Manipur na sinduna pangthokiba Mr. Manipur Khamba 2017 contest ta Prabhapati Fitness Center Thiam Dayanandana Mr. Khamba gi title lawkhre Impal gi GM Hall da association asigi makada leiba unit kunthra marigi asidagi lakpan nupa amadi nupi body builder chama ga humpuga nithoina saruk yadana pangthokiba taruk suba senior junior master physically challenge mari suba women Mr. Manipur Khamba State Level Bodybuilding and Anishuba Men's Fitness Championship 2017 da Royal Gym Ningom Thongi Thokchom Gyanendra Maitaina Junior Mr. Khamba gi overall title lawkre Women Bodybuilding gi overall title na Royal Gym Ningom Thongi ki Kavita Women Fitness ki title na NFC Namol gi Jansi Devi Maisnam Men Fitness ki title na L Gym Singjamai gi Pevam Medhajit Singh Master gi title na Sangai Gym Khagempali gi Motum Amarna Lauki Nasigi damakta di Diamond Radio na pizaba nukti gi phongliba pau chegi maroi ba pau matang asida people listen jari